timu ya Solutions egwire chikaze nayo cyarire hatino tebere mutahiwe nuko kusiyobonerana na birete kasingure chikopo chempa kezi za Jovok League ezo murundo gwa katane zanirwa hacishaye cha St Joseph so muri Nyamitanga. Impakezi za siemi yake 5 zirukuhinda zikatandukwa habashomireho St Joseph n'ikigendererwa cyo kwenda kumanyana hamwe no kuyamba abato babo. Aha mukoro gwo kuhendera obiro mugenyo mukuru kando washomireho St Joseph hagati ya rukumo Rwanda kinana nebera na rukumo Rwanda kinana na mukaga kandi hatari umugambirizo wa polisi yebihome Frank Abine ahabwire menyeto kugere mu cyemirungi hamwe no kutaho mu mahe okubasa kugira ubusinguzo bwa nyencyakare. And carry the authority that when you put on that uniform, you are a state in motion. A number of people used to discourage us, don't join the army, don't join the police, don't join the prisons, don't know where your power lies. Tumanyene nkabana basomire St Joseph kiyamba no mbintu bimwena n'ibindi soni yakatane kujankurwa musomo 1 aba obi bakaba batenzere babusire konka tatancheri geji atwa oba bintu bayomba garka. Reverend Father Christopher Katonoro mukuru w'ishomera habwa St Joseph Scan nawo washomira hagati ya rukumo Rwanda 9 na 9 kandi ariyo mutime yabakawo asimire ba obio kuteka teko gumane besya hihi n'ishomero. St Joseph washomira yugaraka hano ya muri St Joseph nikimanyisa ngo abana bakabaryaha nicyo baherezo muhimbo habwa TV West and Aloysius Byamukama.